w'abakobwa w'ibunizi, umwe wahawe ikamba rihoraho, niba atari we wayihaye, ese ubwo muramwibuka? Ndi kuvuga wa wundi warikodinze presekidi, uretse kuba mwiza ngo ni n'umuhanga mu kunywa agacupa. Umara w'imyaka 21 mu gicuku mu modoka yasinze, ibyo si Rwanda. Umara w'imyaka 21 mu gicuku mu modoka yasinze, ibyo si Rwanda. Yagakuye mu icupa kamuta mu ikanevu, yageze mu muhanda abona mu bibiri, yageze ku ipoto satanzitse kandi ngo si ubwa mbere, yigize kugonga inzu y'abandi, ikomeje kugorana, mureke tubihande amaso. Umwana w'imyaka 21 mu gicuku mu modoka yasinze, ibyo si Rwanda. Umwana w'imyaka 21 mu gicuku mu modoka yasinze, ibyo si Rwanda. Urugero duha abato n'uruhe, isi yakabaye ntore bandebereho, abato baramwigiraho iki, kurara mu kabari nicyo bamukuraho. Arasebya umuryango n'igihugu, ese ikamba aracyarifite, ababizi munsi ubize. Umwana w'imyaka 21 mu gicuku mu modoka yasinze, ibyo si Rwanda. Umwana w'imyaka 21 mu gicuku mu modoka yasinze, ibyo si Rwanda.